Kasang Riboy Youth and Development Social Organization lingbau Presiden Ba Arnold Singkli lembat ubak kerbok Malay Sekretari RBYDSO kila penpawi kajing songkya lor kajing penselam ban penbena ya kan result tungkam jong DSC Riboy balak penmi dodus nam arjar arpau bat kesamlawat kam kila dap ru banthoi ketika examination. Habakran singlat patai kubor Ba Arnold Singkli Presiden RBYDSO ulong baka sengkal sumkya kan benta kadai nomor babun ki kon samla kila ling abat pisah lor kajing penselam ban penbena ya kan result tungkam ka DSC Riboy bat kum ka sengkal kan tui ki bor badi pej kan benta bagi dem perstet no ban penbena ya kan result kenang baka nom thot ik samlawat kam apok district. Nagalang jungi ka sem RBYDSO central body ni don ikliat ka jikwa ka isu lani ka jindon kam jong ki pai ba samla ki jongi haba ya kani ka isu ka bangi keren menta kalong kabala pensa temang mat kabala pensa lengo ekon samla jongi mengin kasmi nagalang jongi ni penkan mau hapi ba hadin ba ka DSC District Selection Committee ka court application ekon samla na po Riboy district dangi baklan nadu usnam bala khon kadi nadu usnam ar hajar arpau nadu usnam ar hajar arpau la khot ya ka kani ka application bala kondok ru ya ka examination hauju usnam kabar stang nadu upanai Februari ngam bakla di tat hadu menta kala long license Tetan hadu menta kani ka result jong kani ka examination om parla man permi dagate ka department. Tikai ka ba sengulungo kalong. Kai ka ba sengu kalong. Kamdi ka jungdu nong kani ka de jungdu nong joki khun samla ki jongi. Mentala license ki khun samla jongi ki ap ya kani. Hadu ta hadu ta khaliman. Permi, dan nagalang juga sen hapus nem kumbaco perkemau kalalit kendu yau chairman yau sekretari jong kadisi hakaba nagalang jongi ngila dawa ngila bu kejing tho ampu ba 80% kalong namanta ki local residents jong Riboy district kata gadi jing dawa jing hagat ko por tika jarang kan no hagat ko por bala dia perle ni ka dono ka jing kiwil lumala hebade bar kanika resolution policy jo kami kala jongi ka jing pen kre ban patre ya ka rustar di lumala ka dai lese ni nak ta daw ba la pending kanika result ban penmi ya ka result jo kanika examination tikai ka bang isngaw lumo kalong bata hadu menta kai ka failure jongki department hangne ka pau bahadu benda ki department baper kim nongla bat sumit bat penkre ya kan ke state resolution roster system hakaba kumenong hakaba ka department subu ka health department menta kapha lightly southly bakan pos kam kedau kitu bakan pos ki jongno kila bende jonggoro kila bende konsistentia kila bende on reason kidon kom kita tetat hadu menta nagala joki kim patha ya kita tarai lo yo se ka dei ka failure jong kini department te ka ega bangi kwa ban ketu ne la shisnam tam la license menta ya kan ka result la ban la hul la no persane mano budu nong ki khur samla jung ka ega bangi kwa ban kram ne ngi ketu ya ka di department ba ya ka government ba ha ka ju por kham ta me ya department ba ide mardot bang pendam no ya state distribution roster system kanang makan nomlong lang kenya ikon samla ki jongi license pura kila ap menta ya result bale mla ban pendam ya result ngatarai bala ki department ba pher kila ban pendam ya ka roster system maybe in just 1 hour sala ban out ya ka result na nakaliang ka DC ngisu mundur kenta de mending ngilai kendu ya yo sekretari jong ka ni DC hapo Riboy hapo DC ikendo ya Raja Brahma uba de webcs uba kum sekretari jong ni DC ila bata yangi ban nagalang jungi ila kamde kasin ka kong mangi kendo be keren ni kadi kasin hakini ki banai arsin ila kendo i
ai por ini hadu shpoterik ini benai bangan penbait ini ban kon meeting hadin kata mendin in parla man kon bin la persyaman kon bin meeting tik ege jing patai ji ke failure jong department of repair kimla man somit ya rostar state rostar sistem hadu menta kata-kata ba sa tenggan di ka result jong di isi ti nakaliang jongi ngila karpat juri bakat bama sebaban pendem no ya kan ye kaba dei ban pendem kabla sa teng dan tagis nam ka jinglo dong kalong konsoma ga jumi ki bala ak mi lanti ya kan result hadu dat mentai ki wei ki bakan pus ki dot shubun ki bakan pus ki dot hapo ki dot nan ba per tang namar bakasa ngane ki nomyo on pha po ni si jil lada ka di si kala ada pelong nadu meno la dei sa katon ka ba ari on se ka di si kala la pelong la dei sa kasin ka ba an ka di si kala pelong ta hapo ki lais na kata ka di jum to jum na sama jum la da ka di si ka pansa da kisnam kumne kai ge julu no yo le se don uba la long over age kyo lahe karta umla shuban apply tika ka jingkat tu na kala jungi ni kerpan ya kestil rustan bade man pendam no bagi kena samla jungi kemudian melong kenya bagi kena samla jungi kinom sah gondum ba ka ki kena samla jungi kin yo agi jogi kam ki jam kadai kata ka jingkat pan jungi ya ka disi ka jingkat pan ingi ya ki department baro sebab berkeren no pendam no ya kana state rusal sistem bat lada donkam banle kino ki biya shakmaro nagalang jungi ngikloi bare trilang ban ki kandidat ki kandidat ki blada apply kan kam